tondu anake ingi aritu matari na mawira kana ona anake itu aria me thukuru na mena iheo. Mugathe Governor Dr. Kiarie Badirisha uria Governor wa Nyandarua ni ambiriirie muthako witagwo the Governors Tournament uria uratageti anake othe na iritu othe anini kuma miaka mundu othe nginya wi thukuru ngondo na original ID no ukena gibande gia thukuru mundu ti muhingiririe. Na kiria ndirenda kwira timu ciakwa iria ciothe cie within the municipality ni cieyumirie nigetha ciuke ciruhanire mbeca ici irahuranirwo. Ni kwina kindu kiega andu maraheo. Timu ya mbere iria kahota irareheo 500,000, ya keri 300,000 na ya gatatu ikaheo 100,000 na iritu otaguo. Na kwina mithako mingi ta volleyball ni gakorwo kuo. Koguo ni ndiroria ana aitu me thukuru aya me guku micini ni turamenya thiku ici ciretwo talent hera ati talents ni iratuika cia kuhe mundu mbeca nginya gukira nginya maira ma office. Na ngera na keitu o toguo twithemete na ndawa cia kurevia na tugethema na njohi cia ibango na njohi iria ingi ciothe. Reke twitikire kwiyumiria kwa wingi na ningakena muno ingikaigua timu iria ciahotana ciothe ciumite thiini wa muthubari wa engineer. Reke twiyumirie nigetha tuonie Governor itu Dr. Kiarie Badirisha ati ni arutite wira mwega wa kunyitirira mbeu njithi. Mimi kama mchezaji mmoja wa hii timu ya Cabanas, sisi huwa tunatokea zoezi kila siku na isipokuwa tu siku moja huwa tunapumzika baada ya mazoezi na tukiwa pale na game. Sasa yetu tuko na wachezaji wengi, wengine mnawaona huku nyuma ambao wana train kidogo, tukianticipate kwa sababu hii kwa kujitayarisha kwa hii Governors Cup ambayo tunanuiwa tutachomoka na ushindi. Tunatamani tutapata matokeo mazuri na tutaweza kushinda, kwa maana vijana wangu wamejitayarisha kabisa. Sasa tunacheza local league ambayo ni ya sub county, na wakati mingi kama sasa wakati ambao iko katika break huwa tunaweza kuinvite teams zinakuja katika uwanja wetu na tunaweza kupiga friendlies.